hinga fashada mado miharo mire harmen kiyawadani mi mige hama basic bata inge den kuda course plan en alun men hada hori miti den alun diradu kuri badi share kollana mi den miga hunnani wara basic ko kiya difa mi lesson ta follow koramun balali pasegen dan miti salun share kollana inge den adi mige turanga di mige exercise ta kachi sadi share kollana den ane hinga fasha mado mire harme mi balalani miga huri mi screen share no kolle edo mi olvenedi miga harmenge kulas ke mi furtama session ga mi imbata ka har balalani miga mi olani mi baikada basic formula taka furtam fashada ni harmen hama mi excel ga harmen mi kiyamun daru harmen na em muhimmu bata ka magandu mi interface gona magandu bata kan harum balalani mi hinga ehem vima excel hulwadama excel hulwadamattaka hama computer start menu gos harame mi excel hulwadani do danu excel mi hulwadi hulwali ma haramenna mi haram mi view mitigas kuda kon tafatuko kure dana inge bay kudinna yar mige mi fenigen dani astu mige backstage view e mi kianunia mi startup interface to mi fenigen mige mi magandu goteggasu migen fenigen dana timba enge kuda ko interface ka tafat huredane ka mi timba hama 2017 2007 हिसाब वाशन था हम ऐसा हम पर हुन्नाने ए होमा न्यूवा ओपन नाइंगे होमा गोसी आहार में मिफेन्न नहीं असु न्यू मी टेम्पलेट हुलुआ दानु गोता मी हारू दें मी गा हुन्नाने वरस्तारी टेम्पलेट सका इचिंगे दें ए गई तुरा दें मिफेन्न नहीं मी कोम्बाई मी recent मी हारू आहार में वो कोरमुंदार फाइल तका अदि hem shared with me kiya by vis miha fauge washan toge bende do recent den mige ituranga wefene niu ga minna ne sumita minna niu ga inna batan ko detail ko minna nige den mia gossia mi fennane mi eggote ki harmena blank workbook en huluwale vidana e hama scratchun ecce fattam beenun kam bana ma harmena ehen hedi dana do den ege ituranga ebe hore ane thiriga fennane mi templates kiya inge search on for online templates nunia mi bas kudi tafatan hurda ne ka mi ge terega hunnana useful wara beenun hife templates tan haramenna ki kankama beenun kuran de mi chi haron adi mi beta ves beenun kuranu ge kuriyan beta kiyade mun dana den mi innani personal templates mi ara haramenna mi design en hadala template gengulo edane mi personal template and template hedi mawanu gotike abadu mi ar excel sheet am ko repeated ko kurakama wana by far mi by kudinna dim faha kuredana kame mi kurindu mi introduction session ges kujja ko faha kolli kannenge bi ane eka oligen kudi changes kene formula chi message ekam template kan eti hadafin kam wana a document en hulwalima eti kuriga ham in structure ekkon huriha cheche change nula innan ehem wima eti abad hen gengulen fasewan repeated ko eka masake korobba be fulunna de hasako ten open tere diyama fennani mi armen work kura mihar work kuramun gosse hori file taka dege turanga be fene browse ko faharan computer go hori file en huluam beenum vejjiya ekam ves kolle mihar bende OneDrive kiya chesto OneDrive tere guna han cloud service mi kurindu harmen dakkaye men OneDrive to mege tere go hori file ta mi OneDrive login ko fain kama banama harmen e migen hulwale vene den ege tura fennan account kiya be do tiriga mi den ane miga hunan license information na mika bata ke den mi bara harmen mi program ga muhimman options bange options ke mi ga huri by excel ga mi huna by bata badalu kurumattaka mi beenu kureve by mi adi eki kala features edu kuruma eka kan kamas beenu kolleve by mi
den harme miya hori miga hori bata by mi kiyade mundanan session taka gule gotun eki bata kiyade kendane den gawalu mi back close kolla harme excel adun huluwale maham excel jaha start menu ga search kolli excel finnane huluwala faharmen huluwalani blank document enga blank document en harme mi huluwalani ustaz algona pen waran akurta kudako mudak kuda ko finnendo to ana kiyala okay okay bodu kollama do eka unto golen ulenya ane fa kollamane inga ane bodu kollama alun bodu kollane inga මේකෙන් ගාගන්නක 150 වරල්ලි මාම කුරන් අලවාන 150 එල්ලමද කොබ ಐಡೆಂಟಿಫೈ කොල්ලම මිදේ එද්දෝ ಓಕೆ ದೇವನ ಮೊನಿಟರ್ ಹರಮ ಮಿದಾನಿ 150 ಅಂಕೊಳೆ ಬೋರ್ಡು ಕೊಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಿ ಯಾರು ಗೇತ ಯಾರು ಓಕೆ ಆಳು ಓಕೆ ದಾ ಕುಡಿಗೆ ಎಂದಾನೆ ಹೊರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯ ಕಾಯ ಕಾಮೆ ಉಳೆഞ്ഞ ಆನೆ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಿಚ್ಚು ಎಸ್ ಕಾಯ ಉಂದ ಗುದೆ ಉಳೆഞ്ഞ එහෙම වීම අනේ බ්ලැන්ක් ඩොකියුමන්ට් එක අලුම හුළුවාදානින්ගේ හුළුවාලීම මි අස්සු මීගේ මි වදෙවෙනි මීගේ මේන් ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅದ್ದು ಮೀಗ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಗೊತ್ತಿಗ್ಗ ಮೀ ಮುಹಿಮ್ಮು ಬ್ಯಾತಕೆ ಎಬ್ಬ ಹುರೆ ಮೀ ಏಮೆ ಫುರ್ತಮ ಮತೀಗ ಮೀನನಿಯನು ಬೈದ್ದ ಫೋಟೋ ಸೇವಕ ಸೇವ್ ಐಕಣ್ಣಕ ಮೀ ಆನೆ ಬಯತಕೆದ್ದು ಮೀಯಂ ಮಿಕಿಯನೆ ಹರಮೆ ಮೀ ಟಾಪ್ ಬೆನ ನೂನಿಯ ಕ್ವಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬಾಯ್ ಮಿಕಿಯನ್ ಹಿಂಗೆ ಮತೀಗ ಮೀನ್ನ ಬಯ ಮಿತಂಕೊಳ mi bayam mi keni quick access ba nune top pena harama mi keni migen haramenna wara muhimu baika kantetta kure yani ge misaka miga pahuge washan toge bende search bae me aro misala kan haramenna mi erum mi interface erege echen engunas wes miga terege search kollima hf ennane egota beenun kure bae te miga so me muhimu kamaki baik kala kan harama misala ka ahanna ki wara ginen shape beenun kurami he ge nuniya mi table lamihe ekala baikka kantata faseha kollumattaka harmenna quick access ba beenun kuredan saka midi mitana fitali mitawena kurukura eroen innane do eroe fitali ma harmenna fennane bayen option tan already e bainde edu koddifa do misalaka quick print kiya option ne mige terege bain quick print fitali afia wagutun dani print ange default print ayedane wagutun den ಆಮುಕೊಂ ಹರಮಂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕುರಾಕಮ ಮಾನಮ ಫೈಲ್ ಗೊಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಫ ಮಿತನ ಗೊಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನಗ ಹಮಿ ಜස්සನೆ ಆರುಣ ಹೇನು ಪ್ರಿಂಟ್ ವೆಜ್ಜ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಓಕೆ den hama egota hunnane mi aharmenna miga eba hureki ku bata do adis den adi itura misale ka beenum wiyo haram mi koche mi data te baggos mita minna mitan aharmen tan gol fasehen what if analysis mitanalla ಬೇಣುಕಂ ವಾಣ ಮಹಮ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಲ್ಲ ಎಡ್ಡು ಕ್ವಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಟೂಲ್ ಬಾ ದಿಯಾ ಮಿತನಂ ಎಡುವಗೆಂದಾಣೆಂಗೆ ಎ ಯಾರಂ ಬೇಣುವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚೆವ್ವೆಸ್ ಮಿ ಏಗೆಂ ಏರುಂ ಫಸೇಹ ಕಮಾಯಕೊ ಮಿ ಬೇಣು ಕುರೆಗೆಂದಾಣ ಫಸೇಹ ಕೊಲ್ಲಂ ವೆಂ ಅಹನುಪ ಯಾರ ಮಿಹಾರು ಮಿತಾ ಹೊರೆ ಫಕ ಕೊಮ್ಮೆಂ ಎಕ್ಕೆ ಅನೆಬ್ಬೆ ದಾಕನು ಜೆನೆ ಡೇಟಾ ಬೇಕದ್ದು ඒ බදුග එඩු කොල්ලා හිංකවාන කුයික් එක්සස් පාතරෙන් බේනු කුරේ මීච්චි හම බේනු වීම හරමෙන්න රිමූවස් කුරවෙන ඒ අහරම එවගුතුග ಕೂರಾಂಗ್ ಉಳೆ ಮಸಕ್ಕತಕ ಗೊತ್ತಂಗ ಹನು ಎಕ್ಸೆಲ್ಗ ಮಿಕಾದ ಬೈಕ ಚೇಂಜಸ್ ಕೆನೆವೇನೆಂಗೆ ದೆನ್ ಮೀನ್ನನಿ ಮೀಗಸ್ತು ಮ್ಯಾಗಂಡು ಬಾ ಮೀನ್ನನಿ ಟೆಬ್ತಕೆದ್ದು ಹೋಮಕ ಇನ್ಸರ್ಟಕ ಮಿಯಂಗ ಹರಮ ಮಿಕೆನಿ ರಿಬನ್ ಇಂಗೆ ರಿಬನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನುನಿ ರಿಬನ್
ರಿಬನ್ ಗೆ ತೆರೆಗ ಹುಣ್ಣಾನೆ ಆಮ್ಕೊ ಹರಂ ಬೇಣು ಕೊರ ಟೂಲ್ಸ್ ತಕ ಹುರಿ ಹಾಯ್ಚೆಂಗೆ ಮಿ ಮಿ ಇಂಗೆತ ಮಿ ವರ ಡೈನಮಿಕ್ ಕೊ ವೋಕ್ ಕೊರ ಹಾಯ್ಚೆ ಮಾಣೆಕಿ ಆಹಾರಮೆ ವೋಕ್ ಕುರ ಎವದು ಕುರ ಹುಣ್ಣ ಮಸಕ್ಕತಕ ಗೊತ ಮೀದಿ ಬದಲುವ ಮುಂದಾನೆ ಮಿಸಾಲಕ ಬುಣಂಜ ಆಹಾರಮ ಮಿ ಅನೆ ಇನ್ಸಾಟ್ ಕೊಲ್ಲನಿ ಮಿ ಗಾವ ಇನ್ಸಾಟ್ ಗೊಸ್ e koba insert goes what starts illustration setting shape edda minani shapes mitanu kudu kudu ko tafat hurdan am shape inge mi shape anu kudu kudu ko adi by far wagutaki interface mi hingeni kudu kudu ko ಉಂತಗು ದಾಣಂಗೆ ಅವಳದು ಕುಡು ಕುಡು ಚೇಂಜ್ ಕೊಲ್ಲಾಣ 25 ಅಲ್ಲಿ ಮಕೀನಪ್ಪ ಅವನು ಉಂದಗು ವನ್ಯ ಬುಣ ದೆಚ್ಚಂಗೆ ಏ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ನಗ ಕುಡುಕೊತ್ತ ಫಾತು 50 ಅಲ್ಲಿ ಮದ ಮ್ಯಾರ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಿ ಬಾ ಮಿ ಹೆಣುನೆ ರೀತ್ ಕೊನ್ನಿನ ಮೆನು ಫೆನ್ನಾಕ ಏ ಮಿಯರು ಉಂದಗು ತನಕ 125% kami han tangkole bodu kon kuriya ban den ane alun kuriya gendana den hd recording na share kollani rat kuriya den ane mi undago wankama wan mun lechinge awun me kuda ko ribbon interface innago tafatu ative badalu kolliha den ane miharo faakuren mi shapen haro mi insert kolli miharo innane shape format kiya bayem mitanan asado e hama gotan haro me misalaka insert kolli yo picture stock images akos ten stock images huriha kudina fenna nindana kam tankole meti kudukom mewani kuduko demonstration nte haro mi bathoge details takabes daanan irad kurbiya miharo mi stock images miti select kollafa inni kamwana format picture mitana gannana hamde mitana fitalima format shape badalu ganda egota aharame kuramunda masakata ka egota badaluwamun annaiche minge den ane mi adi miga kurawene ituru kanta mi ribbon interface ki aharam beenuwa gota badaluwes kolleve echenge ekka dama mi hingaba file lagos ekka options dama do file lagos aharame media options enge mige nan quick access toolbar kiya bay enge miharo miga aharamenna edukurevene aharam beenuwa beta enge quick access toolbar terega aharame misalakam beenuwani arabedette mi document nuniya far anbenu mi document aharame waki hasa menuen hadala saka miga mi hori batalla no banu sorry mi tana kunno no baba ke bade customize ribbon danenge alona mi waduni egane quick access tool wado mera har miga terega buri by h disable ko festo main menu mi har main menu ga mi innani mita mi customize ribbon diyama mitanu fennan ha miga mi huri h ta hunnaninge ಈ ಫೈಲ್ ಗೊತ್ತದತ್ತು ade file lagos options diyam fennan tenuni even fase gote sinnaninge min hama komme set baka right click kollane komme echaka vs masalene right click kolla customize ribbon diya sangalwane erundani hama same miga mi hunnani main tab tadda
de mihar miga hunnan bayen ecce disable kolla misaka draw mi disable ko fen ecce e kam mi samara useful eccenge draw nagali miga tereng hunnan miharo miga terega mi tool tan hunnan inge ara har beno miga excel sheet terega kutu kulija ekko kulija sada kan kuran tanta highlight kolla mika kantata kurene miga egota benun kure tool hama egotan adi hunnane ituru bayen option misalaka by default developers mi disable enneiche eka migen wessama wara useful tan kole advanced masaketta kollevene den ebatan harmadi kiyadene irad kurebiya den customize ribbon adi faringaba customize ribbon dama right click kolla customize ribbon gos harmena haron amilla tool bayen hadala ya tool hadaruga harmena mi harmena furtama kamaka new tab mige tere edu kolle vidana beenu miyange mi tabuga new tabuga harum beenu mana mejja hadani arage nan ara mi hadi misaka okay kollaha den adi mi tabu terega harum mi beenu wa ituru group tabe sadade vidana mi group ga misaka jahama rename kolla hange rename kolla ni group hange creative nan komes namejja hada hange mitanu beenu wa ikane select kollafa den harum mi click kollaha bandafa mitanu mi tools tereng hunane benuwa tools ge den asu mi popular ge tora mi ge teregen nan all tools balama all commands ge all commands diyama mi ge terega hunnana wara baaru eccheta ge den mi ge ginech sunnane asu edu kolla already saka mitanu ahara mi edu kolla mi select kolla banda har mi edu kolla ge ed align left align center benu waichen edu kura nature group esata amado new group art or script ed art tere ham miten random echeta hawn mi ala inge miken dakkaden beenu na so haram beenum wa gotaka tab ham customize kolle yar mi huri te mi tab midi mi hama haram mi je hisab name takayak ko mi gotan ham ekko customize kolle wen mi tinge misalaka buna kamwana mi har mi ge interface gando ekko aharmen kamunu da kamwana ham ekko badalos kure idan manu hurige ham har michi hide kolla home ma michi benu wa har hide kolle nige ejam ahar ben nukura har man hide kolle wene mi ham egota mi wara saliko wara beenun gotaka customize kolle wene so excel inge aharam beenun wa tools ta kaichi mi getere name har miga mi huri aharam beenun nuwa menu tan hide kollafa aharam beenun wa menu taken hama aharam beenun gotaka hadalafa me kurewene mi tools ta kaichi madum balaga agutu kole heda kollaha kamana minge egota excel daki waran advance wara dynamic ko work koraiche den ane den eka itura mi mi ribbon interface ke tiriga eba inde do mi bay miyan harame mi kiyani formula ba enge formula baga eba hore maganu baatake enge emme furtama bayki mi inde kudu goli miya mikeni name box enge name box ki yakso excel ga komme sella kavves innane named deifa mi haro mi sella
gosia mige maneki mi J9 J8 do ero egeina nambara mi ane nambara ane nambara akura mi ro columns minnani akure difado mi rows minnani number difa columns minnani akure difa mi columns ka inna bay mi fashani furtama namuge ba ei J5 J5 annani mitana do egota komme sellaka ves unnane namet deifa mige beenumaki formula hada eruga ekat anekechaka refa kurun den reference kes hure dewattare ei ane absolute reference inna relative reference and then misation taregadi e bata kiya deveto balanadi itura den minna bayke mi mitana me kiyani function nge nune function arguments astu formula en start koffa formula echi manage kuram faseha ka beenun kura echi minge function arguments vitamin insert function bayki nin ats harman kiya dena e bay befrun excel beenun kura eruga liyani migotaddo sam jaha mita hama type kuran ei wara gina fara wawutaki mita mihen type kurima ane formula liyawene kam waran undogwan memorize kuranda erit konu ane aharme mi jehani koma jahan komas kotaka jahan mi asu mi kureve kame eti memorize kuran undaguwane migota beenun mita liyegen beenun ekam eti understand wan harmen e beinde function ne koma function ne bes understand wa beenun kuran function liyeho mi function argument huluima ten eti tan hama harmen kuriyan wettanuka kiyada mun daana iturange den amme innani mi workbook excel ga kyani workbook to PowerPoint ga kyani kike slide word ga kyani page hama ekachaddo yani den hingaba kommeswarege masakate kollemado aharum beenumani sample kuda ichen hadalenge yar mi furutama niyuga banda hamita hama mi aharan liyelana hingaba monthly expenses kuda table den hadalamado markode chinget kuda irkolaka markode devche maaf kurawat maaf kurawat alan kude gendana melani monthly expenses table den hadala me rahanum beenum bani me wara simple kuda masakate mire furtam mi kollani inge furtam mi bill take hinga bada bills to aharum beenum bani expenses table den hadala inge mega diyadama bills liyadama simple konge den furtam aharum mi hama sample echitake liyalana rent furtam mi liyalani rent rent yelafa den liyama mi den ane liyarugas mi wara fasehewanenge excel go mi liyamun daruga faharo devana sellat daru mi hingos mitana fita kannu jehne tiriyadda kama wana mahma liyada enta fita lani phone
තිරියද්දාකම වන එන්ටයි ෆිතාලානේ ටෙමූ ජහම ටෙමූන් එච්චිගම් උනෙවරු බලාන ටෙමූ මිහරු එම්ම මශ්ෂුරු දො දෙන් ෆුඩ් ಸ್ವೀಟ್ಸ್ එහෙම මිගොත සාම්පල් එච්චිතක ලියදානගේ දෙන් අහරම් බේනවනි මී දෙති මස් මීතනල්ලා මෙරහරම මි ඩේටු ජහලනි මෙරහරම මි ජහනි 6th ජනව මිහා ලියම ජෙන් ඩේෂ් 2025 ජහල එන්ටා කොල්ලිය පාහකුරෙන කම කිනේවි අලගොඩු මි ජෙහි මිසායක බද මහිංග අලු මි ජෙහි ජනුවරි 2025 ಎಂಟ ಕೊಲ್ಲಾರ ಇಕ್ಸೆಲ್ಲು ಬದಲ ಕೊಲ್ಲಾಣೈತಿ ವೈ ಎಕೀವೆಗೆ ಕೋಮಸ್ ಕುಜ್ಜಕು ಆಳೆ ಮೈ ಕೊನ್ ಕೊಲ್ಲಾಫ ಜವಾಬು ದಿವೆ ಕೀನೆಮ್ಮಿ ವಣಿ ಮಸ್ಸಡೆ ಬಾಯಿ ಕುರುಕಲ್ಲಿ ಅಳು ಲಿಯುನಿ ಕುರುಕೊಸೆ ನೂನೆ ಕಮಕು ದಿಗು ಕೊಸೆ ಲಿಯುನಿ ಅಂಗೊಳ್ ಬೋಡ್ ಕೊಲ್ಲಾಣಂಗೆ ಅನ್ಕೊನೆ ಹೊಸೆ ಅವನು ಇವೆ ಮೇರ ಅಳುವನು ಮಿಲಿಯನಿ ಲಿಯನಿ ಜೆನ್ 2025 ನೂನೆ ಅಳುವನು ಮಿಲಿಯನಿ ಜನುವರಿ ಕೇನೇವಿ ಬದಲುವಿ ಅನ್ನೋನೆ ಕಾಮ ಎಕೀವೆ ගොලි කුඩවීම ನೋ ಅದಿ ರಂಗಳೆನ್ನೋ ಮಿಹಾರು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಿ ಬೇಣು ಕುರಾರು ವಿಸ್ನಂ ಜೇತನ್ ಕೊಳೆ ಮಿಂಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಸು ಡೇಟಾ ಮಿ ಎ ಟ್ರೀಟ್ ಕುರಾನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತಕನ್ನು ಮಿಹಾರು ವರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಲ್ಲಿಯುನಿ ಮಹಾರ್ಮನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತದ್ದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಿ ಫುದೇವರ್ಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೀತಿ ಮಿ ದೆನಗನ್ನಾನೆ ಮಿ ಡೇಟೆಕ್ಕಂ ಅಸ್ಲು ಏಸಾಬುಂಗೆ ಡೇಟಾ ಎಗ್ ಗೊತಂ ಏತಿ ದೆನಗನ್ನನಿ ಅಸ್ಲು ಮೀತಿ ಮಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕುರಾಗ ಬದಲುವಿಯಸ್ ಅಸ್ಸು ಮೀಗೆನ್ ಅಹರಮೆನ್ ಮಿ ದಕ್ මීග මීන් ඉන්ෆෝමේෂන් බදලෙන්වාන ඉගේ මීන්ගෙන් ජෙහෙතන් කොළි බයකුදින් හදාගොතෙන් මී අනේ මිහෙම් වීම හදාන ගොතකි මිතනක් ගොස්තො අනේ හෝමක් ගොස් කොබා ඩේටාද අරනදික මීග හෝම් තෙරේග මිනෙනින් නම්බා මෙරු මී බයකුදින් හදානගොත මිහින් හදා මිහරු මීති මී සෙටෙක්ස් මී සෙලෙක්ට් කොල්ලා බෑන්ද මීති මින ටෙක්ස් මී කස්ටම් ගොතුගද මිහර මිනෙන් මීති බදල් කොල්ල ලෙවිදාන මේ කෝචෙ ටෙක්ස්ට ඒරු ජනවරි ජෙහිමක් බදලෙන්වාන එක මීග ඒරු කී කොබ අසුමි රංගලු ගොතෙන්නුගේ මිහින් හෙදීම දීමාව මස්සලයකි කොබා ඒති දෙ හිසාපුන් ඩේට ගොතක එක්සෙල්ල නුන ගන්න ඒති මෙහර ටෙක්ස්ට ගොතන් හරුම් බදලි කොල්ලි දෙන් මිසායක හරු මීති දමාදම ඒ අසු බෙස්ට පට්ටිස්සනු මීග දෙන් ඒරුම් අසු උඳගුවාන මිසායක ඩේටු ලෑගෙන් හරම ෆෝමියුලෑන් හත්ලාම්බේනු වෙජ්ජිය මීති වෝකෙන්න්නු කුරානගේ දෙන් හරුම් මීග හදාගොතකි අදු හුංගාව මීති හම මීති හම කුරින් ඉංගොත ජෙනරල්ල බදල කොල්ලමගේ ජෙනරල්ල බදල කොල්ලා ජනවරි
ಜಹಾಲಿ ಮಿಹ ಜೆನ್ 2025 ಮೀತೆ ಬದಲು ಇತದು ಆಹಾರ ಮೀಗ ಹಮ ಹದಾನುಗತಕಿ ಮೀತಿ ಮೀ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲಾಫ more number in formats adaninge ar mitan select kolla banda harum midani more number formats gos aharum mige mi aharum beenumwa mi custom terege unnan mi har date eki format tange beenumwa date format select kolle vidana nuni aharumenna mita liyevis levidana misaka aharum beenumwani furatama mi date ga annan day මෙයාර US ගවෙජ්‍ය තන්තනු ගාමකො බේනුම් කුරාණි ෆොරතම month as a day as a den ane ketido den miti system teremis badal kolle vena sumi ane e taruti bunge ka maharmanu mita ves ha beenum wa gota liyele vedana misaka haram furatam beenum day d e jahadane inge defaharo d jahadima eddi jehe mena wanda defaharo d jahane mitana fennana sample annana goi inge format den fo ga haram beenum wani misaka mantu jahan mi m furtam mantu jehima miennani em jehima miennani 1 do then dem jehima 01 tin em jehima ebade gen hataro em jehima fulkon ebade then dash jaha anekka y ya 24 enkati jehima 25 do devai jehima tin y jehima 2025 hara harma miga de beenumen nuanada miyesu mikan miti rangaluka kura kamakin ge harma ma miga me deve ma miharu mi January gota dekkumattaka nuniya gen e gota dekkumattaka nu number on dekkumattaka excel terege etige inna mawlumatu badalen nukurane harma badal kollani eti dakka goi safu ejita wara complicated by echba mieneka miyasu excel ge core concept enge harma echi badalen nukurane format harma badal kurane ama fasa wesen ehen annane mihar MBR jahan jetantana dola jahan jetantana aharmenna format badal kollewen komme text anula e text ga MVR misaka MVR 100 MVR 100 jahafia mitekada formula ka lafia eti message misaka banama defaro har mijan midete kolla har benu maninge sum open jahada miti mehen eti formula kiwe 0 annani ei mihar miti minani text එක ගොත කන්නෝ ඒක මේති properly format කොෆියා ඒති රංගලුවාන එක දැන් එබ්බ ආදි කියා දෙන ඉතුර රතු කොරිවියා දැන් හිඟාව මි දැන් අදි ඉතුර එඩුවන් excel ගමි කුරේ කම මි සිංගෙ මි මීන ෆෙන්නන්නේ කුඩු කුඩ කනෙද්දෝ ඉපා දමාදානි ඒ කොම්මෙ මි රහර්මන් නුජෙන දැන් ඉන් මස්ත ඉන්ටා කුරා කහම දමාදානි ෆාෆා මි කණුග මීන කුඩු කුඩ ඩොටු ගයිෆා දමාදානි කියන මිවි උස් ජනවරි අයිදෝ ඒ කීවෙන් බා mi ವಾಗುತಕಿ ಮೀಗ mi ಬದಲುವನಿ ದುವಸ್ mi ಬದಲುವನಿ ಇಂಗೆ දැන් මියන් හල්ලෙක ගොතු ගහරමන්න හෙද්දාන මිහාර මී එකති ලියලානේ තුර දො මෙහාර මීග මීති බදල් කොල්ලම ගව මීති 2 බදලුග මිතා මේ 1 මිතන ජහලනේ දෙවන මස් 2 මීති හම දුවස් ආරම එකක බදල් කොල්ලානේ දැන් එන්ටා කොල්ලිම් නවලවන දැන් මේ පැටර්න් මෙහර එක්සෙල් මේ දක්කාමට කාරමන මේ දෙසෙල් වේනුම් කුරේ දානගේ වේනුම් කොහ දමාදානේ දමාදීම ඒ ඔන්න නිදෝ හම බරාබර කුරු කොල් දමාදෝ මේ කොමෙන් එහා දිව් කොන්න වේනුම් නුන හරන්න මේ වේනුම් වසෙල්තන් හම හරන සෙලෙක්ට් කොල්ලා හම හුරි හැච්චේ සහරමන ෆෝමැටින් බල කොල්ලා දාන මෝ නම්බර් ෆෝමැට් සගොස් ආහාරමෙන් වේනුම් වනි මන්තු ඉන්නබ කුරු කොල්ලා 05 no adi em jahadan an beenu mani tinga kuru mangge iagas ekkon harman ko mehem beenu menwe format aharam mi dekka goy mi badal kolli otat erdan kole kudokottan kole read ko innani do den inga baharma mi getere mi
value taken alale ma random value takeddo bills mita rentaki harange rentaki haran munen 10,000 inge random ko anemma homi bodu itan kule 12,000 12,000 ganika nulege adekka are hentaka badalu wecche misalaka inge e furtamata mi jonu 1,000 do miyesama jahadama 10,000 ehen ole mon anikka tinkotariga tanaka badalu anjech den anikka eti badalu ando 15,000 na den phone 700 phone bilaki inge den mi 500 anikka 900 එහෙම random values එක මේක තේර හරහට කොත් දානගේ දැන් අද එක්කම ඉගේ මෙහෙම move කරාරුගා මේ data enter කරමුන්දාරුගා මේ අහරම තිරියද්දාරු මිකන්තර පිට්ටනි එන්ටායද්දෝ එක මේ අනේ මේ right අද්දාකම වන පිටනේ ටේබන්ගේ එන්තන් කො ආමකො right to left මීග මේ ආලනිදෝ එහෙම ටේබ පිටාදානේ මෙහර දෙන් ටේමුවින් අහරම මේ ගති එච්චිතක මෙහර කියාවර එංහා සුෆියා දෙන් අනේ ෆාර මිදියයි 600 අනෙම්මහු 300 අනෙම්මහු කොච 600 nekkada apartment badalu manikka jenu bodu sofa eka ichi ganna 1500 food den comest jahada mado 2000 3000 2500 2880 random value take hama enta kolli manwange sweets ha ginenna nukanda 300 400 500 600 700 okay mera han random values take mi enta kurone mi a base kofa ane maaf koro kuda irkolaka ha kuda kamedima ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಾಣ den hingaba mia base ko fahar me meharu calculation tak chi hadala mado mehar harum beenu mani mige total hodala equal mehar basic hama ane mi operators beenu kurven excel teregus mehar plus minus division ehuriya chahar mane beenu kurven misala ka harum beenu mani miga mi 10,000 abadu sa hisaben nun calculation hada kamanu nune function ne nune formula beenun kurakama baanama harbenna abadus jehene mi furtam jahane equal faaga enge hesabun e wadewuni ekkala mehar equal faaga jaha hesabun e wadewuni ekkala formula moda ne haram beenun wa formula ege terega liyala misala haram beenun wani 10,000 plus 5,000 adara enge enta kollama eru mihar wannani ekkala mi mitana display fennani aharmen mi calculation eka miige tere matin badala kam manama fennane
formula batere mi fennene haram beenun kuri formula do calculation no den hama mi gotan haramanna beenun wakan man me misaka bana mahinga adi divide kollani 6600 e gotan hama haram beenun wa gotaka miti formula ta liye nenge hum be ahna calculator ga jaha got ekam excel ge beenumaki e nundo me haram beenun wani haram beenun wa values ta ka refa kolken me isaka michiga total hodakama wanama beenun kurevidana basic formula ka wani equal jahala paharam me hadagotaki urta miti select kolla den plus to mi select kolla plus 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 enta den mihen hadam mi tankole undagu goteddo mi aslu eh ekam ane mi basic operators inge mi har basic operators har beenun kuri mitiga mi value genna michi total balala ekam mi ga aslu hure mi functions mi har functions ke beenuma ki asu basic ko mi kura calculation ta har manna fase kolle dinu adi bike ka advanced calculation te hedu misalaka mi demme mi hedi plus plus jahagen do hedi wara baawrochi hunnakam waana mano undu waana by far eche messuma ki se kashige wakam ekam maharamenna mige beenun kure idane mi function ne sum equal jahala sum inge open bracket jahala open bracket jahala han beenuma value ko select kolla enter fitadima hama same result mehar nu jehene den ane itura miga ituru kame kura den excel mihen hedima misaka han beenum mi teren ituru echen edu kura haka badama hinga uh, kike jahane petrol jama sakala petrol alando mer mi haram mi edu kolli mer 900 mer mitana mide nuadi harufia emma ga hanem hoga sate 500 rufiya emma nuadi harufia jehi rufa kulu ndo mitana ngoto badalen aisido eke sum function ben kun excel un dene ganna na su mitios mi himene check kange mer miti mi cella double click kollima mi select kule for range fennane 150 90 then then adi excel kule vene wara sali kamenge saka මේක විත ජහද මස්සම්ද mi sum function beenun kuri waka jahan minge මේක මීන්දනෙන් ඩොටෙද්ද හිෆා දමාලාන විතනන්ගේ දමාලිම කියනෙ වනි මෙ රහරමෙන්න්න මිසල්තව කල් එක්ක සම් ෆංක්ෂන් ජහාකක් වෙස් නුජේ ඔටමටික්ලි එබ කොපී කොල්ලවේ දමාලි මියන් අසුම කියන ඩයිනමික් රෙෆරන්සෙන්ගේ එක්සල්දුම් වාගතක මිහෙන් දමාලීම එක්ක haraku sellaka otoin badalu kollaninge mi wara useful function eka miga bike masalata ves dima wane ei ko excel ga rangala peenon kurmachaka aslu ingenje ko concept mi dynamic ka then goes absolute reference in inge mar by default mi gota formula beenon ko fa sellaka fitali mannani dynamic reference inga furtama ega hori issue taka balala arme itura tikiyadeninge order of operations ingete viskuchaka mets kiyawa hunu kudin engene da ale bodmas rule comments kujako unmute kolla jawab dibale order of operations ki koba
Yara mathematically calculations ang hadaru formulas tabbe enun kurayaru gaharmen understand wanje angkol advanced formula ek bodmas rule ki rule len innane maths ka aharmen kudayaru school golor kiyevin hame gamsten den inga wala bodmas rule ko bat no bodmas rule ki asu minge bodmas rule ei furatama mi asu mi calculation echi hadaruga angkol advanced formula echi go benun kure set of rules takeddo furatama balani bracket remove then order or power the ei ane mi nuni order of operations kya karne hai order then division multiplication addition subscription subtraction mi tartibun ka excel ga formula tan excel un kurani inge hinga ba mi ti complete kurum kurin adi ituru tebbe ves create kollama inge miga aharmen tebbe create kollana tab create kollafa mige teren aharmen kuda kuda ituru calculation en hadan mi farmoni GST bilen hadada inge den adi miti bandacche miyan adi aharmen buri annana inge mi baya mi kuda kuda ituru ecche ki adifa adi fahum mi baga harum wo kurana mi table ga ehem wima ane inga ba adi mige ebbe adi dukola alon mi den makura miti ane adi etten kolki ade inge mi ar miga adi innane mi miga hinga ba miga total ta calculate kollama do Claro, mi olen yasso kia deme che mi relative reference in absolute reference mi tafat mi har mi sa kan har men mi ta ga mi total ta hoda ninge equal हम समझाने तमते लिए दमा टोटल दो totals total दो equal जहाँ दा एक सम हम जहाँ दा निके सम जहाँ दा मी ती बेनु कुरा मी select कोल्ला हंटा कोल्ला निके यार मी चिका total हर में ने फेने दो ते मी दमा दा निके दमा लीमा मी हर मी total तंग में फेने दो दिसीरे दमा दमा total मी हिसाब दमा दा निके ओके दें हर में मिसाल का मी बेनु बनी කොම්ම එච්චගේ ටෝටල්ගේ මෙහර මී මුලි ජුම්ල ටෝටල්ද මිතන මෙහර මෙන්නනි මි බෑග ටෝටල් වාන ජුම්ල ටෝටල් ලකතාද උරි හැච්චක ටෝටල් ජුම්ල ටෝටල් හරම් බේනුමනි බල මීගේ පසෙන්ටේජකි කොබාතෝ මෙහරමි කොම්ම බයක මෙහරමි අහරමෙන් හරදුකුරි පසෙන්ට ඉන්කම්ගේ කිහා පසෙන්ටේජෙත්තෝ නූනි අහරමෙන් එක්ස්පෙන්සස්ගේ කිහා පසෙන්ටේජෙත්තෝ මීන් කොම්ම බයකි කුට කොල්ලානගේ කුඩ ඕකේ ෆෝන් දැන් අනේ ඒගොත අහරුවෙන් බලාදාන මෙහෙන්ගේ පිසා මේ පර්සන්ටේජ් ජහදාන මේගෙන්ගේ ආහරම් පර්සන්ටේජ් හෝදුමට්ටක ආහරන්න බේනුම් කුරේ දාන ෆෝමියුලා කොබ කියා දී බල පර්සන්ටේජ් බදාන් කීනේ ඔම්මස් විජ්ජකෝ ජවාබ දීබා පර්සන්ටේජ් හෝදුමට්ටක ආහරම මිහදාවත කි ෆුර්තම මීති ඩිවයිඩ් කොල්දාන මිතන මේ පොඩු వచ్చిందో ಡಿವೈಡ್ ಕೊಲ್ಲಾಫ ಅಣ್ಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಹಾರ ಮಿ ಆನೆ mi bracket tere lanje hene mitinga bracket tere lafa e multiply kollani 100 undo 70% mi har menne do adi na excel gas mi wan pase hawana inge percentage hodanya mi hene no hadane ki hadana goteki equal jahala meeting divide kolla mi mi sorry mi furtama meeti do mi value mi rent value naga divide kollani
මුළු ජුම්ලාගේ ටෝටල්ගේ ටෝටල් මේ ඩිවයිඩ් කොල්ලේ එන්ටා කොල්ලේ මෙහර මියනේ 0.7 මියස්සු මියමිකේ normalized value ಎಂಗೆ ಮೀಚಿಸಕಿ ಮೀಗ ತಫಾತ ಕ್ಯಾಸು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೊಬ್ಬಲಾನೆ 100 ಉಂದೋ ಮಿಹಾರು ಮೀನ ನಿಬೆಲಿಫ 1 0.7 ಮಾನೆಕಿ ಐ ಆನೆ 70% ದ ಯಾರು ಮೀತಿ ತೀರಿಯದ ದಮಾಲಾನಿಗೆ ಓಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅದು ತೀರಿಯದ ದಮಾಲ್ ಮುಕೊಡಿ ಎಕ್ಕಮೆ ಕೊಲ್ಲಾನಂಗೆ ಮೀಗ ಮೀತಿ ಮೀ ಆನೆ ಮೀಗ ಹೋಮ್ಗ ನಂಬಾ ತೆರಗಿನ ಪರ್ಸೆಂಟು ಕಿಯಾಬೈ ಮೀಂಗ್ ಅದಾದೆ ಮೀತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬದಲು ಅನೋಟೋ ಇಕ್ಕ 100 ಕೊಮ್ಮೆ ಹೆಂಗೆ ಗುಣ ಕೂಡ ಕನುಜಿಹನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ದೊಂಗ್ ಇಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಮೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಮೀ ಬದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಾನ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ತಯತಿ ಮೀ ಮಿಹಾರ್ದ ಮೀತಿ ತಿರಿಯ ದಮಾಲಾಫಿಯ ಕಿನೆ ವಾಣೆ ಎಕ್ಕ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ತೆರೆಂಗ್ ಅಣ್ಣಂ ವಾಣೆನ್ನು ಕೀನೆ ಎವಿ ಕೊಬಾ ಎವಿ ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಎಸ್ಸು ಮಿಹಾರಕು ನಾದೇದೋ ಮಿಹಾರು ಅಣ್ಣನಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಸೆಹೆಂಗ್ ಇಚ್ಚಕೆ ಮಿಹಾರು ಬುಣನಿ ಡಿವ್ ಮಿಹಾರ ಮೀಗೆ ವಿಸ್ತಂಜ ಮೀಗ ಮೀನನಿ div 0 mi exclamation mark not inge maneki divide nu kurevena 0 ekunne ekivege ke 0 mi annani har mitana fitala fiya miga minani do ekam den inna velio fitade mi kinam mi wani ekam ekkala divide kuram vi ba mi annani mitana do mite harum beenu mi har mitana badal kolla fiya barabar wane මියස්සු මී ආනේ රිලේටිව් රෙෆරන්සින් ಗ ಜೆಹೆ ದೀಮಾ ಮಸಲೆ ಕಿಂಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಫರೆನ್ಸಿನ್ ಗ ಎಕ್ಕ ಮಿಹನ್ ದಮಾಲೀಮ ತಿರಿಯದ್ದಾನ ಹುರಿ ಹಾಯ್ಚೆ ಬೆಸ್ತ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕೊಂ ಹುರಿ ಮೀತಿ ಆಹಾರಮನ್ನ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲೆ ವಿಧಾನ ಎಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸಿನ್ ನಕ ಯಾರ ಆಹಾರಂ ಬೇಣುಂ ವಣಿ ಮಿಹೆನ್ ಮೀತಿ ಮೂವ್ ಕುರಾರ್ಗ ಮಿತಂ ಎಕನೆ ತಿರಿಯನ್ ನುದಾ එහෙම වීම හදානු ගතකි මීග මිබෑ හුළුවාල්ලාහ මිහර මී ජීදෝ ಜಿ ಜಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಹಾರಂ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಾನೆ ಎಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ ಬದಲು ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಆಹಾರಂ ಮೇದಾವತಿ ಡೋಲಾ ಜಹಾದನಿ ಇಂಗೆ ನೂನಿವಿಯಾದಿ ತುರುಗತೆ ಸೆದ್ದಾನೆ ಮಿಹಿಂ ಅದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೊಲ್ದಾ ಬಾಂದಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಾನು F4 ಕಿಯಾ ಬಟನ್ F4 ಫಿತಿ ಮೆಸ್ ಎಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೊಗಲ್ ಕೂರವೇನೆ ಎಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾರ ಎಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೂರವಿದಾನೆ ರೋಯ ಕೊಲಮ್ಮ ವಕಿಂವೆಸ್ ನುನೆ ರೋಯ ಕೊಲಮ್ಮ ಎಕ್ಕೊವೆಸ್ ಮ್ಯಾರ ರೋಯ ಕಿಮಿ ಮ್ಯಾರ ಮಿ 10 ಗ ಮಿತ 10 ಕಾರಿಗ ಡೋಲೆ ಜಹಾಫಿಯಾ ಮಿಹೆಂ ಮೂವ್ ಕುರೆ ಕಸ್ನುವಾನೆ ಜಿ ಕಾರಿಗ ಡೋಲೆ ಜಹಾಫಿಯಾ ಮಿಹೆಂ ಮೂವ್ ಕುರೆ ಸ್ನುವಾನೆ ಎಗೊತ ವಾನೆ ಇಂಗೆ ಆಹಾರಂ ಬೇನುಮಣಿ ಜೀಗ ಡೊಲೆ ಜಹ ಡೊಲೆ ಜಹ ಫೆಂಟಾ ಕೊಲ್ಲಾನ 71% ನಗ ಮೇರಾ ಮಿತಿ ಮೂವ್ ಕುರಿಯಸ್ ವೆಸ್ ಜೀಗ ಓಕೆ ಅದು ಅಳುಂಡನು ಬ್ಯಾಗೋಣ ಮಿಕಿ ಅದು ಜೀಗ ನೂನನ್ನು ಜಹನ್ ಜೇನಿಗೆ ಮಿತನನ್ನು ರೋಯನ್ನು ತಿರಿಯಂಗ್ ಎದನೆ ಹೆಮ ರೋಗನ್ ಜಹನ್ ಜೇನ್ 10 ಮಿತಾ ಜಹಾದನೆ G10 $. Inge jahada enta kollani do enta kolli misawu mihini den barabar mihara bade do relative reference na absolute reference kurmatta kahara mihadawati dola jahalani rokari nune kolam kari nune deti ekko ves kolle vidana inge den ane gotiki hara mit select kolla toggle kurane F4 fitim toggle wane miti ඒකුත ස්පේනු කරෙන් දෙන් දමාදි මරංගලවා අද ඉංගත සම්මච්චි බේනු කර මිය බර පස්සේ හවස් කරගෙන ඉංග මිහාර මිසාලක ඉංගාව මීති අදුන් ඩිලීට් කොල්ලම සම් මෙයා එක්සෙලකි ඩයිනමික් කෝ කරාචි අබදස් මෙ බදල් ගන්නවර හම් මිතන් තස් බදලු මුන්දාන ඉංග මෙයා 0 දවන්නන් තන ඕකේ මෙයා හරම් මෙ සම් ෆෝමියුලා අංගොල පස්සේ හෙම් බේනු කර ෆෝමියුලා ගොස් ඔටෝ සම්මදම ඔටෝ සම්ම ෆිතාලා හෙන්ටා කොල්ලාන ඉංග දෙන් හම මීති ಆಹಾರಂ ಬೇನುವಾ ಹಿಸಾಬಕ ದಮಾದಾನಿ ಒಟೋ ಸಮ್ಮ ಫಿತಾದಿಮ ಮೀಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೆರೆಂ ವಾ ಫಸೇಹೆನ್ ಕೊಲ್ಲೆವೆನ್ ಎರುನ್ ಲಿಯಾಕ ಬೆಸ್ ನುಜೆ ಕೊನ್ ಲಿಯುನಿ ಮದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾನಿ ದೆನ್ ದೆನ್ ಮೀನ್ ಬಯಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಚ್
then meena baki order of operation do me bodmas rule me kiya din matta ka hara mitana mehinga purtam bodmas rule photo then me the sheet balaya me tere bandana mitenge oh sorry bodmas rule ge photo en haren da bandana miterenge order of operations taruti bundani bracket remove and photo inga kuda hama waran avaha kuda bilen hadalan den format salon ko masara ko dana miti adi iradu kore kan formatting batan kol fahun adi podak kiya denenge o maggo singa ba furtama misel merge koldama do merge and center har alignment terega merge and center nune right click kollas merge kore kan kore da merge and center hadala fa harame alignment tere merge and center naga bill में जाएंगे यार बिल का आइटम तक हर में जहा दाना like item A item B C ಅದು ತಕ ಜಹಾದ ಅಂದ मैं रहा मैं जीएसटी कुड़ बिलिंग हदा इंगे अंकोले बोर्ड कोल दमादो पेन्नवर जीएसटी कुड़ बिलिंग हदा मीतिगा आरम मी जहानी मिता जहां सब टोटल लकी आरम मी बुननी फॉर्मूला इतना तो सब टोटल होता ना जे then GST यार कितना परसेंट पाएंगे नहीं 8% की वरो रद्द हो गई चुना ने हर में जहादा total do hara beno ne meeting ba hara mi genen jeni calculation undo furtama kamaka subtotal hodan haramenna ekka formula ekgos auto summa gos summa enta do me total erun haramenna libigen dane then harame milan jeni GST value do GST haramen mi nani gagan lama 7% do 7% limu badal mihin hada idanege 7% limu badal meeting aba mi 0.07 jahadanige eden mi beenu kolledan trick mi formula la fasewan temmiti home go sahar mi format kollan percent gotange erum fenan 7% hoda 0.07 jahalin fenan 0.7% gotange then total harum badani mi total hodani kine mi total hodumatta ka harum mi jeheni sub total la GST ge percent edukura furtama harum GST furtama harum het adama equal jahada GST ge percent hodando misaka harum mi jahani GST amount do GST amount hodan haram mi hada agutaki mi value mi gen haram mi hodan GST amount do into multiply kollana mi ange erun kinan 126 rupiya
kama harum mi annani mi then traditionally harma mikan kuragotaki mihin jaha mi degol bes beenun kureda hinga degot bes liyama da total ama result annani old method da kuriga method harum beenu kurana kuriga method go jaharme mi 0.07 ku multiply nu kurana ege badal ga harum mi hadagotaki equal jahala miti nagafa mi koche multiply kurani furtama divide kurani 100 unda divide by 0 then miti asu multiply kurumuge kure miga ane best practice mi 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 deba mi waki deba do miti harum beenum wani furtam mi ba sol koffa den migen bedi beru gennechika multiply kura hem vejje kam wanama aharam miga order of operations visnan jehene ei furtam bracket remove koffa then calculation hadani inge formula evaluation dakkade masumi tankol boda understand wana miti multiply mi kollani kochaka 7 nado multiply 100 and divide ko 7 हम same result account को एक फाहुगे आहार मी excel तेरेगा मी 0.07 तंको step कुडावान 0.07 बेडन कुरी में तंको step कुडावान हम same result अन्नान then मी अन्नों अधे हारम बेनु वाना तीजा किदो meeting हारम बेनु वे मिया एडु कुरा एमवी महारमन्ना मीगस ब्रैकेट लमा वे मीति सोल कोफ्फा फुर्तम ब्रैकेट तेरे गुरी सोल कोफ्फा आहार में बेनु वानी plus मीति b6 maharman miharu aslu gst edu kurefuri amount annanado meeting aba dollar me badal kollama financial value me dollar value badal na kol fase wana read kurange ha ho adi ha hunda mihar mi control z fitta da adi far dollar dollar ge mihar ben miti badal kunim kam hunda dando then mi ke saharman nanik kamiti jana nanik ka bracket kalla nge bracket kalla mi plus మీద సేమ్ రిజల్ట్ కం కుడు ದೆ తఫాత్ దెగొత కారం మిగింది మిహింగెందియా te miga order of operations muhimmu ane mihar misala by far mihin unneruga mitaka miti mihin mili miti kandala fa ehen lafi anna result tafatu edane by far inge saka badama hanga miti mihin bracket ta ekko dubba mado miga na saka miti fahata liesses aston engineer miti mihin bracket nula mihin hedi by far nuba kon asanenge order of operations excel balane ehem vi me arun andu kollawan de miti ga ane mihar miti wo kurago asu balade ne migi teren teba miga innane coachetta formula sagossa formula auditing kya ba innanenge even miti nagama do miti ko complicated structure mi minendo miti su bracket kan nanje terege wado pero asu rangalu gota ki inge mer bracket la far mi select kolla evaluate formula gos mer miga mi sora muhimu ecenge mi dakana su formula wo kurago step in na fitade manga den faharako step en erum dakkane evaluate formula evaluate
Vita mi halmi do. Evaluate formula. Evaluate. Para ko pitan furtam save konan bracket ta. Bracket tak save koffa then edani evaddo. Step by step again kiya den me e gannan tafatu. Then hinga mi order of operations harmanna muhimwa sabamiti kudako mille di rasa ko mi meske ecche bodange ego miti by formula astawge ecche massage huni miti asu okuraga ingum muhimmo kole advanced formula takadda iruga inge de hingaba miga adives mi ituru batake sada me han bayin ituru function taddo me samma harmen mi beenun ko samma ko mi function den ege ituru besure mi harmen beenun kurada misaka harmen max value hoda edan max min eme dav value hoda edan den average values hoda edan inge yara harmen beenu wani max value hodam beenu kamwanam auto sum maggos ekka mi tere inan max uni harmen equal jahala max jahala mitanu mi jahawaro exadam suggestion dini ham mitanu select kollani gero kita ka fita mix jahada haram beenum wa mere mi jahada mitanu fita teba fita nenu complete kollani exadam den beenum wa veduta select kolla misal fita da mi enter kolla den ham misal haram beenum kore dan auto sum singe auto min misal auto min na mi just min beenum kore kam mi ga vi tafat mi asu beenum wa war veren iturang be select kore da beida miga dima masere ehen excel tan kole helpful us by far ekaya dami sadan her aharam beenum no miti samma mexa mitan lakaddo den ham average wata harum no hoda min beenum mita mi auto auto fitada beenum watan ko fitada henta kodan den ham mi chi ham dynamic kon harum na mitan copy kodde wenige den eve sualen betta misamo suale yale Este discuss con la miestro mire mi kiaden ulum bata minimal uninge miestro tan con simple thing is fundamentally come mi understand wa muhimu thing function take mi kiaden adi order of operation mi che kuda ko bala lecce then adi fa ko lambe no mi functions argument unga ba mi some formula uri chegga function argument huluwa de formula in check function argument huluwa how how on this function mi kiya ba ina miti help on sorry help on this function kiya ba mi tere feneda miharo help on this function haramenna mi tere fene miti fita lima mi huluene mi ama link enge mi tere ga sunane kiya difa mi chita ki waraka understand one then alone kiya de mundana mi kam mi formula chi balaru mi hada on formula chi balaru function help on function this function beenum koggen haramenna mi ekti understand wan fase hawanenge ten adi itura advanced formula tan adi kiya denen iradu kurviya suale nekkama wanama mi table ane mi ko huriha function ne tengana session nakanna waro nimmal deve to balechenge erun alondu kuriya gendan fase hawane den ane payment dakkadal before alondu mi recordings takachi mi link adi fam phone wadan mirege session ge recordings sama huriya before libene adu kore alon share kodan mirege session ge recording ekani den ane google drive la fa mire mi kuri masakketawge echives mi payment dakkada fur kudinna share kodana
ඒරුම් එක මේ අලුන්ඩු මේ හදාපුරි ෆයිල් හමතිපේ පුරණ ඩවන්ලෝඩ් කොල්දාම් බේනුම් කුරවෙන් දෙන් අධි කියාද දෙන මේ වන්ඩ්‍රයි ලින්කු බේනුම් කුරාණුගු වෙස් අලුන්ට ෂයා කොල්ද දෙන ඉරාතු කුරවිය ಹಿಂಗಬ ಸೇವ್ ಕೊಲ್ದ ಮದು ಯಾರು ಯಾರು ಸೇವ್ ಆಹಾರ ಮೀ ಸೇವ್ ಕೊಲ್ದ ಮಟ್ಟಕ ಮೀ ಫಿತಾಯನಿಸ್ ಫೈಲ್ ಗೊಸ್ ಸೇವ್ ಅದ್ದು ಫಿತಾಲೀಮ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬದೆ ಸೇವ್ ವೇಸ್ ಬದಲವಾಣದು ನಮ ಇಜ್ಜ ಬಾದೆ ಯಾರು ಒನ್ ಡ್ರೈವ್ ಸೇವ್ ಅವಳನಿ ಸೇವ್ ಮಿತಾ ಏನು ಅನ್ಕೋಬಾದ අරුණද මේ පැමදු කොල්දේෆෙන් මෙහරමින් එක්සල් මෙඇත්තෙරයි quick access toolbar quick access tool hide quick access toolbar මිගෙනගේ ඕකේ මෙහර මීගෙ තෙරෙන් හර මේ සේව් අයිකන්න ෆිතාදීම මේ සේව් වේස් දානේ ඔටෝමැටික්ලි ගඳ මෙහර අරුන් වන් ඩ්‍රයිව් කනෙක්ට් කොෆන වන් ඩ්‍රයිව් දාන්නේ උලනි එකම මීති බදල කොල්දාන මෙහර මේ ෆයිල් කොස් ගබ ಸೇವ್ ಏಸ್ ಅತ್ತಮ್ಮ ಆಮಕು ಆ ಫೈಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಸೇವ್ ಕುರಂ ಬೇನು ವಿಜಯ ಸೇವ್ ಏಸ್ ಅಮ್ಮಿದನಿ ಸೇವ್ ಏಸ್ ಅಗ್ಗು ಸಾರಂ ಬೇನುವಾ ಆರಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೆರೆಗ ಈ ಫೈಲು ಸೇವ್ ಕೊಲ್ಲಾಣಿ ಕೊಂತಾಕು ಸೇವ್ ಕೊಲ್ಲಾಣಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ತೆರೆಗ ಸೆಷನ್ 1 ಸೇವ್ ದೆನ್ ಮಿಹಾರ ಮಿಂದಿ ಸೇವ್ ವೆಫಾ ಆಹಾರಂ ಮಿ ಫೈಲು ಮಿಹಾರ ಮಿ ತೆರೆ ಮಿಹಾರ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಹುಳುವಾ ಲಾರುಗ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಗೆ ತೆರೆಂಗ ಆಹಾರಮನ್ನ ಕ ಫೈಲು ಫೆನ್ನಾನೆ ಮಿಹಾರ ಮಿ ಸೆಷನ್ 1 ದ ನೂನಿ ಆಹಾರ ಮಿ ಸೇವ್ ಕುರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನ ಗೊಸ್ಸಿಯ ಆಹಾರ ಮಿ ಸೇವ್ ಕೊದಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಇಂಗೆ ಮಿ ತೆರೆಂಗ ಗೊಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಸೆರೆ ಗೊಸ್ಸಿಯ ಆಹಾರ ಮೆನ್ನ ಯತಿ ಫೆನ್ನಾನೆ ಮಿಹಾರ ದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಫೈಲ್ ಹುಳುವಾದ ಮೇರಾರು ಬೇನು ಕೊಡ ಮೀಚಿ ಆಳೊಂದು ಶೇ ಹಾಕೋದಾನ ಎ ಸುವಾದ ನೆಕ್ಕಮ ಮಾಡು ಮಾಡು ನಿಮ್ಮದಾನ ಸುವಾದ ನೆಕ್ಕಮ ಮಾಡು ನಿಮ್ಮದ ಬೈ ಫಾರಕ ಮೀ එහෙම හිඟ නිම්මාද මද සාවදකුම් නිම්මාදාන දෙංගානේ පේමට දක්කා දහවර කුරින් අලුන් වකි ගුරුපක එඩු කොල්දාන ඉදාත් කුරිවිය එහෙම ඒ සුවාදෙන් එච්චෙන් කමවාන ගුරුප් ගෙෂයා කොල්ලේ දාන්න උනේ අලුන් වකි මෙසේජ් කොල්ලේ දාන්න මේ අද අස්ලාම අලයිකුම් එහෙම වකි දාන්න